Padre vostro su questa esame. Yapinda ngenea ngene mamungu. Bonge uhle kumhlangano. Siwayenzi yasekhina zafika la. Bona ukusamba kahle. Umhlangano wanamhlanje umkhulu ngendlela yesibanga. Lento kaShembe mawathi ukuthi unyakazisa. Ngathi uyayiphamba ukuthi ayiphakame kakhulu. Nyaka Nada kaya kuna. Kunyalo tunaweza siba ngaka. Na adoza unyaka so sisani ngaphezulu. Umkhamsuku nje ayikenyini. Ekhona emhlabeni ngaphezulu Nazareth. Bese ngibonga ke ngiyabonga bonge uhulumeni wesifundazwe ngokusiza ngeziningi njengakuwamanzi amaphoyisa indlela esambayona Mbonani nali badala Nazareth ngeke ngiphathe kahle ngayo nje. Nyaka police station la akazi bekhona police station. Kusho bona ukuthi lento waShembe uthi la yakhona. Yacela ke amaphoyisa asemkhiphini waseThekwini akade sifelezela siza la. Nawasendwele sihlangabeze endleleni sipusha. Azozibona lawala insuze. Engathi uNkulunkulu ababusisa, abakhuphulele inkundleni ephezulu. Ngiyakhohlwa futhi isibhedlela saseMatebele esiwusizo kakhulu kuthina. Abantu babengabe bengaphathekile kahle besibathuthela khona. Bathi uNkulunkulu nabo bangabusisa. Izanini ezizwenu
njengoba-ke sikuthe siwaningi singakala sizolanda iy'usizo. Yenzeka-ke afike umuntu athi uzolanda isibusiso ahambe ngaphethi lutho. Ngilendlela yokuthi sithi sonda la izodaba wena ukuduza amadokodo lapha Tshotela amanazareta angazothotela ayathandaza uma uthothela inazareta lithandaza ngale ukuthi utshontshe noma wasafuni. Kodwa lowo uzoyinganzitha ngisho abantu bomphakathi ingane izalwa yithina ey'ndodalo. Wonke umuntu yonke yazi ukuthi le ngane yami le ayingizodushe kayo kodwa ayidushe. Mayisifika la besihlaza. Le ntaba ngiyacela abantwana boNkulunkulu uyintsha. Asingayingcolisi. Asifihle sibe sifile. Ukuze ukombela jabule manje. Kulilanga jabule manje. Kunyaweza jabule ngoba uthi ngibona kuze bajabule manje. Ngoba silana nje sibela ukuthi lokuthubeka. Sisa thubeka ngesikhathi la. Umuntu lwayo uwalo nimuzosifika. Kodwa uzale umuntu yinina. Ehamba ngifakasa labantu bese benhlula futhi. Thetho wehlangakazi. Omkhulu inyawo ezulu. Sasihamba sodwa. Ungayibona wehlangakazi. Sikhuphuka ngesikhathi esithanda ngaso. Sithi ngesikhathi esithanda ngaso. Mayesethanda ukuthi wothiwe athi uyabonakala ohleli. Nasuka-ke nina. Nakale mhlangano ehlale yakhiwe lebhedayo. Nahlangana nahlulwa. Basiphuca-ke indaba. Noma-ke basiphuca indaba kodwa yona engasasanele nje isimali nathi. Sakhipha-ke ngoba phela ubaba wasevele babeseyitholile le ndawo. Ubaba uthi wayivele seyitholile indawo kodwa le ndawo yayivele ikhona ekuqaleni. Ngoba le ndawo leyikho kwaney'nyawo. Labo bomkhulu anyashila khona itshe ngale ngezansi itshe iseyivalisho liney'nyawo. Uyintombazane yalapha ngale mayibona unyawo esifika yasifakela unyawo kulolu unyawo lefakula bomkhulu. Yabuyisile tshela bomina yathi faka unyawo wathi yogeza. Yavele unyawo layo laphendwa laba nabasesenjani. Sifanele kube ubanike manje yosizayo sifanele nje umina. Base ngilimba sina ukuthi stop. Akuli alifaka unyawo la uwofa unyawo laba ngulu. Lo la uwona ngakho lokhu unyawo la phela lingana. La umkhulu khona sivalisho. Ofa unyawo khona olandela bomkhulu. Ofa unyawo khona olandela lo. Uze kuthi umhlaba lo nyawo ningezo kanjani. Nakho-ke ukuthi lezi izinto engizoyitabile sinesidalile inkinga ngoba sazi le ikhukhula ezehamba nabantu nomntana zakhe abayithina solile entabeni.
indaba yendaba lesifika la baqala-ke basinika-ke usuku olusedilini ukuthi njengamakholwa asekuseni sathola basathatha losuku lesifana setangazi ngalo lasedilini saya ngalowo nyaka base bethi ngokulandela kuzoba yithina lokuqala tema sekunyaka olandelayo base besishintshela wayabona futhi begcinile bathi siyangcolisa sibaningi kakhulu kodwa nangikhipha amaloli ayokulintakazi ngizobayogcina singcolisa kade kunaba akazi amanazana asebuhleni angcolise ashiye ingcolile kunjalo masihamba la yini bona abafana la nabakhosazana ababe bekudla lokade kulapha phansi manje umuntu wemangasadingi endaweni songasadingi kube usebenzele asingawugcina okwesibili ayisashintsha ngoba khona ukholwa kuhle ukuthi uyithande uyihloniphe sabe saya-ke khona lapha wangena umdedela mase ngena umdedela elandelayo kufanele kubume umntangana ngoba kanona zathi andinako ukuhlanya kwakhona-ke engisabasho bethi ibonyana bebethetha lapho omama selifikile usuku lokuthi siphume udedela usuke singenile kodwa sinayo into abesiwe kuyona ngathi ngasambeni ngemudlovu ekumbeni ahlekisini sihamba manje asesingena-ke thandazo zesikhuma sami saphumula unkosi sakhuluma njalo sakhuluma njalo zazafika omisi noma engiyekho intaba kodwa into wasemba yini yona into wasemba yini noma ushembele phambi kwenu angasathule manje ngekiyeke ukukhala izinto zasefeni sokukhala ngo-9 ihlale ngo-6 ngoba phela umsebenzi kashembe ovele khona uyohlale khona futhi sase sisuka-ke sahamba saya sayofika ehhovisi ngoba lasefikile usuku lokuthi uphume umhlangano la-ke laba khona futhi usuku olunjengalolu phela kwakufanele khona uphume komhlangano umkhulu wayesephakile wasebatshela wathi umkhulu kusasa kunyaka izulu thatha ibhoko lami thatha itshelile lami ngiyaphuma kusasa kodwa benovalo besaba kanti into wena uNkulunkulu ungawusaba wasiwephuma umntana nathi sezinjalo saphuma saye sayophumula ehhovisi masifike ehhovisi kuwa khona madangana konke sawuzela khona ehhovisi kwakulekalendlela ukuthi ehhovisi nathi siphezu kwentaba yonke inkosi eziwaye lento entabeni sasenzela khona ehhovisi imgidi eseyehhovisi konke isitho sasehhovisi yonke bezehhovisi sasesiphenduka siphindele ekhaya ngoba sifezile idingo likaNkulunkulu ugombela wasibona ukuthi siyenzile intando yakhe ngoba sifumile izinto zethu ezihamba kodwa lapha phezulu saphithwa komubi kuba sisafiki khona
kwahamba kwafika unyaka olandelayo nangawo unyaka olandelayo ehobisi nakhona konke iy'nto zakhona zenzeka ojwayele kwenzeka entabeni sasemkhulu baba wabuye wazokwenzeka ehobisi ngesinye isikhathi sisekhona ehobisi abazofika intombazane abanangafika ingeno ikhizane endleleni ilele lahamba kakhulu ikhuzane langena endleleni lahamba kakhulu manje basehambe kakhulu ikhizane mayithi ekliniki babheka ngethushi bathole selikude kakhulu kasakwazi ukukhipha wasezalayo-ke ungafiki ungafiki namasi kulilungiselela ema-ofisi wasefike nalo sisi uyakhala izanto abaquza phakathi endleleni bese weyimela indawo bese nami ngicabanga ukuthi uzokwenza njani ukuthi bese ngithandaza ungathi wohlele emsizini base ngusisa amanzi ngamnika ngafika ngifaka endleleni le ngikhiza ngifaka endleleni bese ethula kancane bese ehlisa indlebe bese abanzi wasefike kwenza lo mafika kuthiwe kuthiwa ngeke ufanele yohlinzwa badoda fanele yohlinzwa ikhiza yilungu yakhulu basefaka phela amanzi ngokusila kwenza le bangishila basebheka phansi ekuseni wayebuya enza ngafika zokuthi ikhiza liphumile ngonyaka-ke olandelayo sifuna yona njalule safuna le ndaba nje iyalungiselelwa sasuka ekhaya futhi ufuna umhlangano sahamba kumele zonke iy'nto sihamba afike ehhovisi ngaleso sikhathi sasuka njengabantu abayi thina basebuhleni njengabantu abanodlame saphumula ehhovisi sesiphume ehhovisi wakhona le moto yakhulisa le ethelana ngamanzi ngiyazi ukuthi kakhulu ithelana ngamanzi ngakuthiwa khona abantu laba basisudamelo ivenye kwakwile bona sithela ngamanzi kuthiwa yanciza kaze kwezo hayi saphuma sasesifumula-ke ehhovisi sasesiyophumula esigedini lapha kamkhosi ndakazi isigadini enjalo lemoto le ngoba khona abantu abakhona entabeni nathi sona siyahamba Sasa sithi kuhamba kancane sifumuleke esigedini sesisuka saba kancane sesithatha right abaningi abayinhliziyo zabo zazingekho kuthina basala lapho abanetata abapikisa
olobona ithelo kufile wabuza umnumzana wathi awukathi usisaphi Shembe akabuza usumkhulilanga uthi thina ngihlezi unasuzwa masithi into sithi siyifuna iyalento thina leyo nto sithi sifuna ukusebenza leyo nto ufuna umuntu uzofuna ukusebenza leyo muntu ngoba yenza umsebenzi kushembe kanti umsebenzi owenzayo ayilunganga bese usuhamba emhlabeni usushembe ekuthanda ekudakwela lo muntu bengisize lo muntu ucela ningizelele ngithi umpolishe uhamba ngesikhathi esengiphushekile mawuphushekile ufuyeu asebenza nawo uphusheke bese kuthatha eyobeka endaweni engcono yedwa-ke ma ungazange uphusheke uphusela la kade uvele ukhona wasebuza-ke lo wathi awa bantu usisaphi nathi nginamhla ngihlala la ngathi agibele esiyoleni udrayiva ungayibuza kanjani leyo ukuthi ngilisaphi ngoba isinyo sakubhombela sesizobhasha khona kubhombela kathi ukubona nokhulu oncane ngoba ma ilahle ufuna ukulahleka ngeningi manje la ukuthi sala wangitshela isikhulu kwami mina kuneyitshelo nayo khalikazile intaba emhlophe yonke sashona phansi laphaya wavuka abantu belele ngoba basekuhamba nyamana zasekuhleni uvuka ngisolele umnyakalali kuzothi ubone ingane othi unyule ezokhulisa ucricket ayilali noma uzosuka thina kuba njalo abalala abantu sasesishona phansi-ke sasesofika lapha ethempelini leli enkangakazi ngafike badibalisha safuna umuntu abadibalisha eqinisweni nangangazi ukuthi ngisaphi ngangeke ngisuse emzini kakhulu nyanga yezulu ngingazi ukuthi ngisaphi kanti ngangeke ngisuse emzini kamkhulu nyanga yezulu nginisempini ngoba ngiyakhumbula amazwi awasho uma ekhulunywa ngawo emhlayisuku iphokameni ngiyakhumbula amazwi awasho emhlayisuku iphokameni wabuza kwabanye babephethe ikhaya bathi nje wasithi isibhamu bathi nje ibulo isoto kuyini zizenze wathi abahamba nabamlandela bashiye bazobela Wale ningise lapho entabeni enkangakazi usikhoniphi Wangiletha lapho yazi khona ukwenza nokhona ngendlela eyithandayo engenayiwe apho umuntu ozodubuka apho umuntu ozodlasela kwelihlale nonkulunkulu wakhe nje umfundela lapho Filipos 2 verse 2
the 3. Oh, yes, sir. Yes, it is. Yes, it is. Ba twalisani ukuthokoza kwami ube ukuba nibe mqondo munye nothando lunye ukuba nibe nomqondo munye nilothando lunye nenhliziyo niqonde enye nenibe inhliziyo niqonde into inye ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu nani Yabonga.
sayeka ukuya entabeni ngoba wakhona wabekhona selesifikile indaba sasesiyidedela ukubona kuba nje sasinalo ithe ukuthi khona indaba okwaba uthi ngasolela yona yonke nje ngingazi ukuthi ngabonga kanjani enkosini yakagcwenza leyinto ngabonga kanjani yena into engabasizela yona uyazi thina le ndawo yethu asisahlupheki siyaya yona kuthi le ndawo yethu inhle kakhulu kuthi le ndaba kuleya ndaba yethu indala kwasokuya nombani khona kwanza ungenalito kuneku uyikoze ungenalito fica yonke into leyo miyeko izangoma fica yonke into laphaya kanti intaba iyintaba iba nomngcwele masefika ushembe manje abantu abakubona amanazarete yakhona lokho sebeyaya ibhekenike leni indaba amadoda kwaphela basishiya ingcwele soze siphinde sifixe ingcwele niyabona njengones ala Gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo omunye nami nibe uthando olunye nami nibe inhliziyo enye nami iqonde into inye nami ngiyabonga ngoba nanilandela sesafika la nikeze lutho ngombango Dumores. Asikholelwa phela abantu sikholelwa thina ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ubhobhela isihlahla azasithola indawo enophumulo oluhle phezulu. Ngeke sisenze ningezitho ngombango nangodumores asenzeni izinto wasikholwa. Umuntu nomuntu ikholelwa ukuthi mhla ehambe emhlabeni usheba umkhumbulo. Into emanazareta inhle abanye bafisa ukusetabile endala ngaze sathi sasinayo phela ukuyolwa sasisuke ekhaya sikhulume emabhetsemana ukuthi sicela basiphelezele ubaba nomkhulu nomkhulu nomkhulula siyokhonza hayi ukuthi siyempilo manje awukahle lo muntu lo owayethi ngiyamdukisa wayefuna siyeta ngakazi khona abantu khona ngomunye umuntu onolwazi la mangithi mina yiyo nefasile wena okwakho ukulalela bese wenza njengomshilo mina njengomwela angiwedwa la kunamadoda lemabonelelani uyabona nje kufika abantu abangabelishwela ekhaya angimthinti uthintwa yiyo laba bangabona bese sinkulumo yami umuntu mina kumele bona mina lesikhathi ngiyithatha ngiyijikisa ngiyindlela
yangenza nje umkhulu wamenza mhla lento yephuma ephakamiwe wathi abaphathikali abashikazi bomlandela lamanye ngiyetangakazi nani kodwa kuyochitheka igazi kanti asiwanga sepini sisuke sizokhonza sikhonza lawo ubaba kade basho wethuka ukuze siyazi ungazelutho ubaba wami ongizalayo uhamba nje emhlabeni usesitshengisile le ndaba washo ubaba wathi ethola le ndawo uyabonga kogombela sengiphumile nomfana kaTumba lo ngishuka engasanga zongini sema ikhulu ukuthi sikonto sikwazi ake uma ufundzala ngaba kazi uzofulana la mana zile ngishuka abanye bengathi abanza ayewani intabaza uzamana uzimuza unedodo njenganani le ndawo yaniwa ubaba ngathi makhuluma-ke ngowasezulu le ndawo yabuyiselwa ubaba ngoba le ndawo inenyawo kaGombela kwavele kaGombela amanazareta basefuna ukupenda ngento ayakwazi amanazareta ukupenda ngesifanele akuyiphelele unesembuni manazareta akuheleza moya uzala ube khona uthando phakathi kweNazaretha neNazaretha sinabo umuntu omunye kuphelele nokuba ngiyikudla manje namhlanje eManazareta eyogcina le nkonzo esiyiyona lapha ezindaba sesiyahamba siyacela-ke nje ukuthi uNkulunkulu uGombela omkhulu khulilanga uNkulunkulu noba ukuthi wazi siphinde ngoba baphinde basifeze basibe namandla babesibewe eqaleni awaziboni ayikazibe khona into nje emhlabeni kube khona abantu makilomita asisuwalekayo anibali remember nembala to mangathengisa imangaki kuManazareta enotwa ukubheka izinto ngelinye ilanga wakunomkhulu abanani theko kulisebenzisa insuku zami mhlawumbe basebuza bathi ungadoda njengohamba mase kuhamba abantu ongasekho selekuthi walolelamba lutho bani baqhamuka bakhuluma luka bashuthi wani ubhabhadisi wafika washo yonke into lawo uJeremiya kodwa ayayizona leyo usodatanyona leyo kwaye thina sebathathi mina nguye onguye ubani yophila ukuthi kusemba konkulu mayethi wabamkhulu kwelapha ilawa mata isithupha unabantu sababekana nobaba mhlasisekela umhlaba imalila ile unitizing
esetholile abantu ngeke mazokubhatisa wena ekusema mazokubhatisa ukhona kulelo umuntu uyazazi ke kusasa kodwa bese nafoshona alaphumele uqalisha ngithi laphumele esibili wathi aphumele esitano lesisuko sesimbali ngahleke mase sifike ekugcineni ubani oyazikhona mazakho ulwandle lona elishethisa nje wayeyini wemadoda uNkulunkulu kana umuntu oletha mina uNkulunkulu oyofana naye indlela enisame enobika kuyena phambi kwakhe umlomo nomlomo bese kunoJesu la uJesu uyinto esizwisa kubo mina ngeke ngisho ukuthi into engi-unknown ngichaza ukuthi labantu bonke abezalana ebathukile ake nosenzizo omunye nje umuntu yabona ukuthi sihlukile yabathukile mina abantu bangibona belele ebusuku omunye kufika bakubo kuyena kuthiwa hayi hamba wena ekuseni ufike ungilekelela usho ukuthi siyafana sikhona bese fika lo muntu efike emnikelela lo muntu wakubo wathi ukuthi usifanibani ethi yakuzomnikelela bayalimala la bekhona bese mina ngifike isibusiso kuhambe noma amasonto amabili noma isonto elilodwa kuyo umuntu athi ufike umntongo ozobonga ukuthi ngiyabonga mntanami intombazane yona sengihleli kahle abantu bezalana bebona nemisebenzi abayizendle yonke bayinazo izindawo bebona mina ngeke ngiye emarumeni ngoba mkhulu wahluleka kwaye usile manje owayefuna umbhabhadisa wabuya nenkombiso ukuthi hayi nampoliswa ngabanye ibhobo senkomishini ula mkhulu ogezayo yabona mina angiyiko manje abadala ukungigqenya amabandi eza kumina yabona zolo bekhona umfundisi thizeni uthunyiwe ekhaya mfundisi Pele ophethe isonto elikhulu futhi kuthi uthunywe kumina kuthiwa akazocela isibusiso sikushembe yabona mhlasiqala ukufika kule ndawo le nawo lo muzi ubhale ibhayibheli kuthiwa umuzi wasentabeni ngesitshele iluya yiyona intombazanane
abese kise siyale ngokuqala singila abese thuma befuthi abazositholela indaba le wawasenza ukuthi sizosabatha yona okwale sizoyibingelela qala bese siyasabatha base ngithumela befundisi ukuthi bazibheka le ndaba le base bewela befuthi efika la ngimekhona kwakukhona isikokele isiyingi noma urawundi owakhiwe ngamatshe zingethempeli unesango longena nesango lokuphuma base uyebengitshela base nginasatrayika sakuyenza ngazo ukuba lento base ngithi yakhani ukuthi yami iyona le ndawo le ngiyona indaba washembe ngeke uyazi ushembe enye into izinto ezazaba khona emhlabeni shembe yakwazi ukungena esibhedlela sokukhuluma ukufa ubaleka odokotela odokotela bangasho bambone babaleka odokotela ukuthi athathe isikele akuhlize yena aphinde akuthungele bese uyafika ngoba ushembe uthi lapho ungiphila sengiphetha-ke bantwana kaNkulunkulu uyabona le nto washembe njengoba iyintifi uma ikuhlula oyishiya nje iyintifi hambe kakuyophuma uthathe umnazareta wakho noma umthiphu kade emgibeni wanomgidi ufawodokole wamawezenja ungahluphi phakathi kwenzwele uma usuwathi othatha ijazi lakho okhona nomnazareta wakho ufike ugaxe odokwe yakho noma emgibeni kumulije lamatshwala udokotela eyilefu mhlawumbe ushembe ngabesathi uyakhumbule ngoba mawubona uyoyaliphi izulu mntawami noma sinasosezela izulu mawusukhathele-ke ukukholwa ekhaya la ngibona kungcono ukuthatha into zakho namasakana akho uhambe uphumule ekhaya mhlawumbe uyokhupha bese kuqaqa lenkungu khona inkungu esithi abaninga khona inkungu esithi abaningi uyabona awazithi ufika lapha ucele bacela abantu kushembe baba senolilisa abantu bese ngithi nenkosi imusisa kwakhona osumayo ishofu sokusumiswa wena kakhulu kakhulu uzocelani ngilesini cha wena umuntu usunyiswe ubona wena kodwa amadoda oleshembe futhi le ndaba abantu abanomntazana basepleni wathi bona wathi akukhule ngamandla uma waqala wona nale ndaba yasebuhleni uNtombela vele ayobhabhatisa iy'nkulungwane ney'gidi la ndibadla kaGombela bese uyagula futhi sengishaya amazogcina bese ngiyophumula Yobani baningi lapha
Akekho zona ngaphethi wonke umuntu wabephethe. Abantu batalile, abantu bahluphekile. Abanye bayasindwa into ey'thize. Kodwa ngiyacela-ke ukuthi uma ephuma nomuntu uma khona kade kumsinda awehlozisane la. Njengoba unkulunkulu seyikhuphuka abantu angabazi, thoba ikhuphuka owamayisa. Ayeyofika phezulu, wayenza le nkinga nayeyenza phezulu. Wathi uma esehla kuyona wasebatshela sebefica zanto ngikhuphuka umfowamisa manje sengushembe. Ngoba kusho ukuthi ushembe igama lokuphilisa, igama lokusindisa. Esicela-ke uNkulunkulu asilungisele iy'nhliziyo nonembeza. Bese fanele kuhweza umoya wokuzwana. Singabi khona isikhundla esibangwayo. Kunamasoba singagcobi kakhulu. Singagcobi umgcoco phezu komgcoco. Wawenze njalo ubuya isondo wakayiphi. Ngoba ufika kamuva akabesamhlonipha lo mdala. Esonakala usiza uNkulunkulu. Sizokwenzeka nje intaba namhlanje. Angifuni ukubona usiza uNkulunkulu. Ngisatsame. Wabona lasetha ngoba ukuthi kusungulile. Ngisangene mina zathi khona ngithanda uJehova. Kususe senizwini. Sizoba inkonzo njenganje ngesabelelo samashumi ayisishiyagalombili nane. 84. Sizocela umshumayeli uLthuli waseSangolo asifole ngesabelelo Nkosi Moses. Nkosi kusifona kangcono.
Asibonge. Akhosi wawubonga umasipala wala iLembe. Ebelisize ngazo zonke izinto. Nkosi zibabusise. Yavala umhlangano wala entabeni namhlanje. Umkhitha wabantwana kusasa. Yaphuma umhlangano ngosuku lombuyela ekhaya ehleli inkosi imbusise. Inkosi imbusise. Inkosi imbusise.